Bantu baseMzansi, ngiyazi ukuthi nizongithuka and ngiyazi ukuthi ngizosho into eseceleni nento esenayihlaba nayihlikiza kudala. Kodwa wonke umuntu unelungelo lokubeka umbono wakhe kwi-account yakhe ngoba uTikTok usivumelile ukuthi sibe nama-account ethu. Mina ngesingami Mdumiseni wakaXolo ngithi abantu baseMzansi ukuze baphumelele, ukuze le country iphumelele iye phambili, mina ngazi ukuthi EFF uMalema ufanele ukuba upresident wale country and is long overdue. Lento eniyisabayo ngaye ngiyazi abantu abaningi bahlale bemncoma bethi ukube awunayo lento yama-foreigner ngabe kudala waba upresident wale country. Ngicabanga ukuthi iyona kuphela into emxabanisa nabantu bala eMzansi, kodwa kuzo zonke izinto bayamthika abantu, baningi abaphumela obala bemthika bethi ufanele ngabe upresident futhi amagalelo akhe aphezulu akufanele ukuba upresident. Mawumqhathanisa nabo bonke opresident esesike saba nabo nesinayo kuyimanje, ayikho indlela ongamehlulela ngayo uthi akafanele ngoba amagalelo akhe aphezulu kakhulu. Kodwa into eyodwa le abantu abangamfuneli yona ilento yama-foreigners. Ngicela ukuyicacisa lento yama-foreigners ukuthi ihlambe i-EFF kwi-standpoint se-EFF noma sikaMalema bayi-understanda kuluphi uhlobo, kuyiphi understanding. Sibonile njengamanje uTrump kidnapper upresident waseVenezuela. Sibonile futhi ngisho opresident base-America bekwenza phambilini whereby bebulala abantu bakwamanye amazwe, opresident bakwamanye amazwe beyobalanda emazweni abo. I-idea ye-EFF noma i-idea kaMalema ye-One Africa eyenza ukuthi la e-Africa lamazwe awu-54-55 ala e-Africa kule continent abe ndawonye ahlangane, vele ikuleyo idea yokuthi sibe ne-army A1 ezokwazi ukuvikela zonke lezo zinto ukuthi zingenzeki, ngoba ipolitiki khona oyibuka ethe national level, khona oyibuka ethe local level, khona oyibuka on a global level. Ngoba mawuyibuka nje kuyi-South Africa yodwa ungayibuka iyenza sense lento yokuthi asibe uMzansi singahlanganisi lutho nama-foreigners siyimele. Kodwa umuntu oseyibuka globally nama-challenges esingawa-experience in future global uzo-understand ukuthi nakithi sengenzeka lento eyenzeke eVenezuela, isengenzeka whereby izwe elithile mawukuthi libuka umuntu lifuna into ethile, ake ngithi lifuna i-iron ore esinayo la eMzansi, noma lifuna i-platinum esinayo la eMzansi, noma lifuna i-gold esinayo la eMzansi. Upresident wangaleso sikhathi mawukuthi uyabona amasu abo enqabe, lo president usuyi-threat kulabo bantu ngangokuthi basengayenza nakuye lento abayenze upresident wale Venezuela. Kube na ukuthi kwamanye kamazwe ase-Africa mawukuthi bazowasapothaja
bawadestroye adestroye amazwe angaphandle kwecontinent yethu ngangokuthi bakwazi ngisho uku-apply ama-sanction kuwona leyo nto yokuthi babephuwa yokuthi umnotho wabo ube phansi ngisho ngathiwa siseklidi thina siyumzansi siyithuka sesi-experiencer iy'nkinga asikwazi ukuphunyuka ey'nkingeni ngoba mabe seney'nkinga bengekho liberated nene-economy yabo iphansi lokho kubenza ukuthi bafladele babalekele emazweni abawabona ngathi anamathuba emazweni engathi angcono kodwa iplani eza ne-One Africa ukuthi sibe nendlela yokuthi usimame i-Afrika yonke nama-leaders amanye ama-country ase-liberated ahlangane asize lama-countries lawa angekho liberated mkhani uzothola ukuthi la eMzansi uzothola ukuthi asenawo amaZimbabweni afladela asenawo ama-Nigerian afladela ama-Ghanaian afladela abantu bahlele emazweni abo sihlangana makutradewa kuphela sihlangana masikhona izinto esiyifunayo kubo noma befuna izinto ezithile kuthini ngoba ayikho into ezobe ibaxosha emazweni abo i-economy izobe ingconywana kube nanokuthi futhi makukhona i-injustice noma kuviolate ama-right akuleyo country amanye ama-country ngoba i-Africa izobe isiyi-one ayakwazi ukungenelela kuleyo region ayakwazi ukungenelela to that part of i-Africa bengenelele kulungiswe leyo nto leyo akasekho upresident ongabe yena enza izinto ngendlela yakhe sekuyomela comply kwi-vision esinawo nge-Africa kwi-mission esinawo nge-Africa nanakuma-values esinawo e-Africa esifisa ukuthi abe implemented siphile ngawo la e-Africa iyona idea engicabanga ukuthi i-EFF othi at a global scale bayibuka ngayo whereby bebuka ukuthi mawukuthi wazisa ukuthi abantu baseNigeria abantu baseZimbabwe abantu ongahlangani nabo kulula ngisho ngathi uyahlaseleka vele bedile nawe uyi-one so ngicabanga ukuthi ileyo nto leyo econfuse abantu nge-EFF noma ngomalema engicabanga ukuthi akuyona into enkulu ngaleyo ndlela abantu abayicabanga ngayo ngoba abantu ama-foreigners kade vele khona kusukela before 1994 after 94 namanje i-EFF ayikho ngisho in power futhi ayivunyelwa ama-foreigners i-EFF kodwa ama-foreigners akhona mawuthi uyabheka amabhoda afile awabulawile i-EFF uthi uyabuka i-system yamabhoda ifile ayibulawile i-EFF uzuye kuwo amabhoda physical uwathole kwenye izinye indawo awekho abantu bakhona ukwenza i-movement ukuya ngale bengene ngapha so awukwazi kube ngazi leyo nto ifika ne-EFF so ileyo nto ke leyo engicabanga ukuthi iconfuse abantu futhi abantu bayitshela ukuthi kusazovuleka amabhoda kuzinqwaba yabantu ama-foreigners kanti ayikho leyo nto already avulekile labe sinabo ibona abane-intshisekelo yokuza la eMzansi angicabanga ukuthi khona abanye laba anibamajinayo ukuthi kuzovele kuza abantu abaningi banayo vele indlela yokuza and futhi labe sinabo ilabo asebe abanentshisekelo abanesifiso sokuthi beze la eMzansi angisho ukuthi abahlale la eMzansi angisho ukuthi abaqhubeke bebe la eMzansi ngokungemthetho kodwa ngizama ukucacisa kuleyo ndawo leyo kuleyo ndawana leyo kodwa umuntu ongabeka iSouth Africa ey'dingweni zayo afeze izidingo zabantu ngiyadoubt ukuthi ukhona omunye ngaphandle kaMalema
I doubt ukuthi ukhona omunye ngaphandle kukaMalema. Ubuka ngisho ama-RDP bowakhela abantu, ubuka ngisho kulokho abanako, badlula i-DA, badlula i-MK, badlula onke amaqembu ngaphandle kwe-ANC, bengekho ngisho ku-government. I-EFF iyona efanele ukuba ku-government.